Petar Kočić, Jablan. Pred tobom je jedna od prvih i najboljih Kočićevih priča. Prenećete u vreme austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine, u živopisne predele planinskog sela, čiji meštani od davnina uživaju u borbama bikova. Literarni kutak. Glavni junak priče, dečak Lujo, ima borbenog bika Jablana. Takve bikove uzgajaju i drugi seljani. Ali po čemu je Jablan poseban? Dečak neobično voli svog bika. Kako ga doživljava? U jednom trenutku Lujo je poželeo da se njegov Jablan suoči sa carskim bikom, Rudonjom. Zašto mu je to toliko važno? Na dečakovu molbu upućenu knezu uskoro je stigao potvrdan odgovor. Posmatraj dečaka u noći uoči Megdana. O čemu razmišlja sutradan dok ide ka poprištu okršaja? Priče Petra Kočića poznate su po slikovitim opisima prirode. Protumači njihovu ulogu, poveži ih sa unutrašnjim raspoloženjima glavnog junaka. Dolazak Luje i Jablana okupljeni seljani dočekuju povicima podrške. Ko je na strani carskog bika? Otpočeo je Megdan između Jablana i Rudonje. Izdvoj rečenice koje ti kazuju kako Lujo preživljava trenutke borbe. Koje šire značenje ima borba bikova i završna scena priče. Šta ti Kočić ovom pričom poručuje? Ovo su neka od pitanja koja možeš naći u našem literarnom kutku. Pažljivo ih pročitaj, odgovori na njih, a potom svoje odgovore pošalji na naš e-mail. Petar Kočić. Pripovedač, veliki borac i revolucionar, protivnik austrougarske vlasti, zalagao se za interese seljaka i radnika, zbog čega su ga često hapsili. Poznate su mu zbirke pripovedaka, priče sa planine i ispod planine, jauci sa zmijanja, duža priča Sudanija, pesma u prozi Jelike i Omorike i satirična drama Jazavac pred sudom. Pred kraj života u vreme Prvog svetskog rata u Beogradu zapisao je: U ropstvu se rodih, u ropstvu živjeh, u ropstvu vajme i umrijeh. Pojam o pojmu. Hronološko pripovedanje. U priči Jablan događaji su izlagani onim redom kako su se dešavali. Takvo pripovedanje koje može biti u prvom ili trećem licu naziva se hronološko pripovedanje. Fabula. Fabula je hronološki organizovana priča, niz događaja ili likova koji su uzročno-posledično povezani. Ona je osnova epskih i dramskih dela. Alegorija. Priseti se dirljivih stihova iz pesme Zidanje skadra, koje izgovara Gojko Mrnjavčević kad shvati da će mu majstori uzidati ženu u zidine grada. Imao sam od zlata jabuku, pa mi jutros pade u Bojanu, te je žalim, pregoret ne mogu. U ovim stihovima jedno se kazuje rečima, a drugo smislom. Takva stilska figura kojom se na prikriven način, odnosno u zavijenoj formi iskazuju misli i poruke dela, naziva se alegorija. Alegorija nastaje kada se metafora proširi na veći broj stihova i strofa, to jest na čitavu sliku ili priču. Za alegoriju se kaže
da je proširena metafora. U pripoveci Jablan Petar Kočić je na alegoričan način prikazao borbu bikova. Rudonja oličava austrougarsku vlast, a Jablan srpski narod. Kutak za radoznale. Parabola. Parabola je književna vrsta nevelika obimom, u stihu ili prozi. Odlikuje se uzvišenim, ozbiljnim stilom i bogatom upotrebom stilskih figura. Srodna je alegoriji basni i uvek je treba shvatiti u prenesenom značenju. Krajnji cilj parabole je moralna pouka. Primere za parabolu potraži i u pripoveci Aska i Vuk. Grmečka korida. Grmečka korida je naziv za tradicionalne krajiške borbe bikova, koje se svake godine održavaju početkom avgusta. Ta manifestacija koju organizuju Srbi iz podgrmečkih sela stara je skoro 2,5 veka, a o borbi bikova prvi put je pisao Kočić u pripoveci Jablan 1902. godine u vreme austrougarske okupacije. Korida je jedan od nacionalnih simbola Španije. Za razliku od podgrmečke koride, glavne zvezde u španskoj koridi su matadori i toreadori, koji se bore s bikovima. Takvu borbu opisao je Ernest Hemingway u delu Opasno leto. Ljubitelji životinje izborili su se za donošenje zakona koji štite životinje, zabranjuju podsticanje na borbu i druge nehumane postupke. Korida u Španiji još nije zabranjena, osim u Kataloniji, ali su ukinuti direktni prenosi borbe na nacionalnoj televiziji. Dok pristalice koride smatraju da su borbe s bikovima negovanje tradicije, ostali na to gledaju kao na popularisanje nasilja i primitivne svesti, koje je mučenje nezaštićenih i slabijih zabava. Hajde da vežbamo. Prvi zadatak. Poređi sledeće rečenice koje se odnose na priču Jablan, tako da pričanje teče hronološki. Ispred svake rečenice stavi broj od 1 do 10. Na putu ka kneževoj kući Lujo je bio zamišljen i uplašen. Cele noći dečak ne spava misleći sve vreme o predstojećem megdanu. Jablan pobedonosno riče. Lujo voli svog bika i u njegovom prisustvu ničega se ne boji. Seoski poljar zadirkuje Luju da će njegov bik izgubiti. Lujo je poželeo da se Jablan pobode sa carskim bikom. Mnogo seljana se okupilo da posmatra megdan. Od kneza stiže obaveštenje da Jablan može da se bori sa Rudonjom. Osvanulo je divno jutro, sve se budi, čuju se povici sa svih strana. Lujo netremice, uzbuđeno, prati svaki pokret Jablana u borbi. A evo i hronološkog reda navedenih rečenica. Prva. Lujo voli svog bika i u njegovom prisustvu ničega se ne boji. Druga. Lujo je poželeo da se Jablan pobode sa carskim bikom. Treća. Od kneza stiže obaveštenje da Jablan može da se bori sa Rudonjom. Četvrta. Cele noći dečak ne spava misleći sve vreme o predstojećem megdanu. Peta. Osvanulo je divno jutro, sve se budi, čuju se povici sa svih strana. Šesta. Na putu ka kneževoj kući Lujo je bio zamišljen i uplašen. Sedma.
Mnogo seljana se okupilo da posmatra megdan. 8. Seoski poljar zadirkuje Luju da će njegov bik izgubiti. 9. Lujo netremice uzbuđeno prati svaki pokret Jablana u borbi. I 10. Jablan pobedonosno riče. Pisac umetničke pripovetke bira raznovrsne teme koje potom stvaralački oblikuje. Za pripovetku Jablan Petar Kočić je odabrao temu iz istorije, nauke ili života našeg naroda pod austro-ugarskom vlašću. Odaberi tačan odgovor i protumači ga. Zajedno ćemo odabrati tačan odgovor, a ti svoje tumačenje pošalji na našu e-mail adresu. Dakle, tačan odgovor je, naravno, života našeg naroda pod austro-ugarskom vlašću. Reši asocijaciju. Prvi niz. Šuma, krošnja, stablo, panj. Druga kolona, momak, junoša, golobradi i devojka. Treća kolona, životinja, korida, snaga, rogovi. I četvrta, zmijanje, jazavac, sud, jauci. Proveri da li si tačno rešio, odnosno rešila postavljenu asocijaciju. Dakle, prva kolona, drvo. Druga, mladić. Treća, bik. Četvrta, Petar Kočić. Drvo, mladić, bik, Petar Kočić. Konačno rešenje je Jablan.